تماشاوانین هجا جارێکی din em bi xelekek nû ji bername zimanê me em bûn mêvanê mala we. Em hêvîdarin ku hûn sûdekî baş jê wergirin. Belê şagirtên delal hûn jî bi xêr hatin. Carekî din em bername xwe waneya xwe bi tîpan biqedînin. Ji xwe em gihabûn tîpa kî dizanê tîpa tîpa A her bijî me tîpa A bi dawî kir niha jî em gihîştin tîpa A. Tîpa A awayên nivîsa wê di nav hevokê de çawa tê hevoka wê jî em ê bikin pey bi kitew tîp em ê va tîpa yani piştî tîpa A tîpa F G jî heye em ê li ser wa jî hevoka bibin ji bo hûn baş fêr bibin. Yani kesek got destpêkê ve zimanê Kurdî dibe heger va tîpê got em didin bişopêne wê bi rengekî baş fêr bibe û weke bingeh wê cem çê bibe. Yani ji niha destpêkê em ziman didin paşê rêziman û wêje jî wê nav de hebe. Ji xwe gelek wêjevanên me hene Mîna Cegerxwîn, Melay Cizîrî, Alî Herîrî gelek kes hene li ser va keseyata jî em ê ji were hinekî parve bikin. Lê destpêkê em ê tîpê xwe Kurdî baş nas bikin, baş bixwînin di nav hevoka de baş fêr bibin. Hêdî hêdî em ê bi pêş de herin û bi vî awayî em dikarin zimanê Kurdî ji destpêkê weke bingeh heta dawî bixwînin fêr bibin. Niha jî em ê temam bikin. Em gihiştibûn tîpa A. Tîpa A ew jî tîpeke çi ye? Tîpeke bi deng e her bijî. Tîpeke bi deng e yani xwedî dengeke bi tena xwe deng derdixe. Em bêjin A. A neweke tîpên bêdeng mîna B, C heger ne bi alîkariya dengê E bê dernakeve. Em bêjin C nabe B, C. Lê tîpa A tîpeke bi deng e bi tena serê xwe derdikeve. Niha jî li cema em hînî nivîsê bibin A. A êrîş êvar baş. Êrîş êvar baş. Êrîş yani naveke êvar baş yani Slavê diye de hûn jî dikarin hevok nabînin ser ziman tîpa A tê de hebe. Destpêkê keremke. Êrîşên dijmin me natirsînin. Her bijî êrîşên dijmin me natirsînin. Kî jî dikare bêjî keremke? Êzing her bijî. Şêr tîpa A di nevî de hatiye her bijî şêr şêre çi jine çi mêre. Kî jî dikare hevokekî yan jî peyvekî mînakekî tenê ser tîpa A bêjî. Êş ne? Êşên me bi dawî nabin. Êvar her bijî êvar êvar baş. Kî jî dikare hevokekî bêjî? Peyvek bê hevokek bê keremke. Zivistanê êzing pêwîst. Her bijî zivistanê êzing pêwîstin. Em vê hevoka hevala xwe binivîsin. Zivistanê êzing pêwîstin. Destpêkê em ê tîpa A. Tîpa A ew jî mîna tîpa A tê nivîsîn lê belê ev kumik li ser e. Kumik jî tê gotin û şoq jî tê gotin. Şoq yan jî kumik. A zivistanê êzing pêwîstin. Zivistanê êzing pêwîstin. Li vê derê tîpa A ne destpêkê de hatiye. Di dawî de hatiye lê belê tîpa A di peyva duyem de ya êzing de hatiye nivîsîn. Zivistanê êzing pêwîstin. Êzing yani ev darê ku tên şewtandin zivistana demayek dixê sobê de germedan cêr dibêjin. Em ji war dibêjin êzing. Zivistanê êzing pêwîstin. Zivistan jî demsaleke zivistanê ye. Dema dinya sar bê baran berf tê barî ji wê demsalê re ew jî sê mehin ji wê re dibêjin zivistan. Zivistanê êzing pêwîstin. Ev hevoka me ji çend peyva pêk tê? Ahmed? Çar peybin. Her bijî. Çû çine? Zivistan. Zivistanê her bijî. Êzing. Pêwîstin.
پێویست و ئن بەلێ شاگرتنە ون باش بالا خۆ بنێدە لەوێ دەرێ مەگوت نویساندن لێ نویسێ مەیزێنە چاوە هەموو تێبژی ئەم داناخم ژێرە خاتێ و نەژی دەردکەون ژۆر لەوێ دەرێ میناک ئەم بێژن تیپا پایە هور نه مەگوت لەسەر وێ خاتێ و تداتخێ ژێر بێوی ئاوای یعنی ون بالا خۆ بدنێ بدن ئاوای نویسێ نویس چاوە لەسەر وا خەتا تێ نویسین تیپên کوردی گەرەکە برەنگێک چاوە بێ نویسین وەکە بنگەه ئەم شخۆرە ئەساس بگرن دەستپێکی خەتی خۆ ڕاست بکن لێ نووسا خۆ و پێنووسا خۆ باش بکاربینن دەنگێ ڕاست ئێ تیپا بێژن و هێدی بەر بێ ڕێزمان و تشتێ دن ئێ زمانی کوردی ئەمێ بدناوە زوستانê êzing pêwîstin me got çar peyvin zivistanê êzing pêwîst in ev na jî ev in qertafeke Kurdiye demê pêş demê ji wer bidin diyar kirin çima ev in ew têne bikar anîn di dawî de yanî in ne ji gotinê bixwe ne tîpin ji gotinê yanî ji bingeha ji eslê gotinê na ev na qertafên Kurdî ne bi cînavkara tên û bê cînavka jî tê yanî ev na dibe tabî cînavka lê niha cînav vê derê nehatiye bikar anîn di demê pêş de hûnê nas bikin cînav çi ye çima ev in û ev qertafê wilo bi weke tîp tê hesibandin û ji peyvê dûr e jî li vê derê hûn dibînin ji peyvê dûr e feqet em bi hev re dixwînin pêwîstin bi hev re em dixwînin demê pêş demê ji wer bidin diyar kirin niha jî em ê wana va peyvê xwe ji peyva bikin kitte me got qutkirin her peyvek çend tîpê dengdêr tê de hene ew qasî ew peyva me xwedî kitte ye em bêjin çar tîpê dengdêr çar kitte sê tîpê dengdêr sê kitte kesek ji mînakekî em bêjin baran çend tîpê dengdêr tê de hene di do baran bû di kitte niha jî zivistanê êzing pêwîstin zivistanê çend kitte ye mamoste ciwan çû çine zê vis ta nê her bijî her bijî her bijî zivistanê êzing her bijî her bijî pêwîstin pêwîstin zivistanê êzing pêwîstin zivistanê êzing pêwîst in zivistanê çend kitte ye xwedî çar kitte ye zivistanê êzing şagirtên dela baş bala xwe binêde ê bi tena serê xwe bû kitte ê ji ber tîpeke bi deng e bi tena serê xwe dikarê bibe kitte dikarê bibe kitte zing li vê derê tîpeke dengdêr e sê tîpê dengdar e em dikarin ha bêjin êzing nabe êzing li gor rehetiya me kiddaya me çê dibe êzing pêwîstin pêwîstin li vê derê mêzênin in ji te dûr e ji peyvê dûr e li vê derê wek kitte çêbûye zivistanê êzing pêwîstin niha jî em zivistanê bikin tîp kîjan tîp e z I V I S T A N I her bijî êzing Z I N G her bijî pêwîstin P
A و إي سا تا نا هر بيجي بدري أنا تمام زوستانê êzing pêwîst in. Zivistanê êzing pêwîst in. Zivistanê êzing pêwîst in. Tamam? Z, I, V, I, S, T, A, N, E. E, Z, I, N, G. P, E, W, I, S, T, I, N. Niha? یک جوان رابع بخوینه دست بگه حتی نیجر کی کاره سوسن دست بگه چی تیپا ای زوستانی êzing pêwîst in. Zivistanê êzing pêwîst in. هر بیجی Z, I, V, I, S, T, A, N, E, E, Z, I, N, G, P, E, W, I, S, T, E, I, N. هر بیجی کی جید کاره بخوینه کرم کرد Zivistanê êzing pêwîst in. Zivistanê êzing pêwîst in. Zivistanê êzing pêwîst in. bravo Z, I, V, I, S, T, A, N, E, Z, N, G, P, E, W, oui و I I, S, T, N. هر بیجی جبو تیپا ای پرسه و هنه دوباره کرن ام هرن تیپا که دی بشی تیپا ای چه تیپ ده؟ فا کاره بینا که اکسر فا بده؟ فیکی هر بیجی فا فيكي كي جيت كاري ميناكا كي بدي فنت فرهنگ فروك هر بيجي رف فانوس فير كي جي ميناكا كسر فا هافوكا كي بدل هافوكا كي ام ايرو فيري تيبابو هر بيجي تمي فراتي مازنا هر بيجي كيجي فروك بلند فرا هر بيجي كيجي تكاري ميران كسر بدي فرهنگا كردي زنگينة هم دينن فرهنگا كردي زنگينة فرهنگا كردي زنگينة فا تيبا فا دست به كده هاتيا نويسين فرهنگا كردي زنگينة اف هفوك جشل بيبا بيك هاتيا چار هر بيجي شو چنا فرهنگا كردي زنگين هر بيجي اف قرطافة ما قلت وكا قرطافة ككردي و
پره جارا لشونا لیکرا هبون جه خود گره لیکرا هبون جه خود گره یعنی حتی خیر وانه به دست پیشی آمده امیش وره بدن دیار کرن چوچنه ای مگود پشتی تیپا ای تیپا فرهنگا کردی زنگینه فرهنگا کردی زنگی نهاجی امی و پیوا بکن کتا هر پیوا کی کتا یاوی چیه میدیا فر هن گا فرهنگا کردی کرد دی هر بجی زن گی نه هر بجی فرهنگا کردی زنگینه فرهنگا کردی زنگینه نهاجی امی با کتایان بکن تیب جیان فا را ها نا گا اف پیوکه بو فرهنگا هر بیجی کردی کا او را هره ای زا او بشتی زا چته نا گا ای نا زنگی ای نا هر بجی بو بناس کرن فا ارا ها انا جا بو چه بو فرهنگا کردی کا او را دا ای زنگینه زا نا جا ای نا فرهنگا کردی زنگینه فرهنگا کردی زنگینه فرهنگا کردی زنگینه فا را ها انا جا کا او را دا ای زا نا جا ای نا جبوی تیپا فا برسیوه هنه اگر میناکن جدا هبن کرم که كرد منقول كده دي كده بس حسين كرد هيفا كرد نادي كده شبرقو انه ملاطقة آره يعني قال كم دنيا كرد ايه حالي مكربة كده لوی داره جبر چهاتیه كده كرد کرد دما بتنا خوابه شخواد تیپا که دنگدیر تده هیا او تیپا دنگدیر کرد ایوه که تنا سری خواه خودی چار تیپا یک جوا دنگدیره لوی داره وقتها مثلا چه هاتیه؟ توانگ هاتیه قرطافا توانگی هاتیه کردی هيفا كرد معهم شيء يمكن دي كده وقتها نا كرد تلمي بله کردی یعنی نقالبه لوی داره توانگ هاتیه دم پیش دم جور بدن دیال کرن اف قرطافا توانگی دما بتنا سری خود هاتیه کرد بیوه که بتنا سری خود نابه کتا بس دما گو توانگ سر و هات زیده کرن كردا بيجي دي سبب دا دما دكافي بشير زمان ده يعني تي تواندن او جي بخات بكتا برسوا جدان هر بجي كاسك برسكوي هبه دكاري ببرسي جبو تماشاوان جي هگر زحمتي هبن برسن بالاو ده هبن و برسوا واب بن يك ام كاربن برسلك باش بدن كاسك برسوي هيا مینا کند بالاو ده ما بن ام کارن بندیسن هگر نبن ام هر تیپا کینو بشی تیپا فا چه تیپ ته؟ تیپا چه گا تیپا گا تیپا که دنگ داره یانجی
تیپەکە بدەنگە. ئاوای وێ نویسێ گە تیپا گە مەگوت تیپەکە دەنگدارە یان جی تیپەکە بێدەنگە. ئاوایە نویساندنا وێ تیپا گێر û تیپا هور. کەسێک ji we mînakê ser bide. Gul. Gavan. Genim her bijî. Govend. Gund. Her bijî. Gundê me mezin e. Kî jî hevokekî? Guh. İsal genim pir e. Her bijî gakovî. Eywa her bijî. Kî jî karê? Gotin. İro li gundê me dîlan e. Her bijî. Em hevokê binivîsin. Gundê me kevnar e. Gundê me kevnar e yanî gundê me kevn e. Ji sû ve hatiye avakirin. Gundê me kevnar e. Em bêjin niha di Rojavayê Kurdistanê de gundek heye em bêjin gundekî dîrokî ye û weke cê dîrokî tê hesêbê. Kesek ji we dizanî? Navê wî gundî çi ye û li ku derê ye? Gundekî ji hîna beriya hezarê sala hatiye avakirin yanî cê şaristanî ye. Cê got mirovahî jê derketiye. Ew gund li bajarekî ye. Ew bajar jî ez ê ji we re hêsan bikim Serêkanî ye. Li wê derê gundek heye gundekî kevnar e. Bi cê xwe kevn dîrokî tê naskirin. Tizanî? Girê mozar Amûdê dikeve. Bi berî girê mozar li bajarê Serêkaniyê cê dibêjin Tilhelef. Tilhelef, gundê Tilhelef gundekî kevnar e. Gundê me kevnar e. Ev hevoka me ji çend peyva pêk hatiye? Ji 4 peyva pêk hatiye. Gundê me kevnar e. Gundê em bêjin gundê Tilhelef cihê dîrokî ne. Em bêjin asar ew tê de hatine dîtin. Mirovahî tê de pêş ketiye. Yani destar, tiştên dîrokî, tiştê ku dayîkê xwe çêkirine di wê derê de hatine dîtin. Gundê me hemûyan kevnin bes ê herî kevin belkî 100-200 sal e. Lê ev gundê ku em dibêjin bi hezarê sala ye. Yani ji demek kevin de li wê derê mirov niştecih bûne û cihê xwe li wê derê girtine bi sala li wê derê jiyan kirine, mal ava kirine, tiştên pêwîst alavên malê, tiştên pêwîst dayîkê bi xwe em bêjin li din rêveberiya dayîkê de ew gund hatine rêvebirin hatine meşandin beriya hezarê sala. Gundê me kevnar e. Gundê me kevnar e. Peyvek di do sê. Ev jî ya çaran. Gundê me kevnar e. Gundê kî mînak? Gund. D. Me. Kev. Na. Ra. Her bijî. Gundê me kevnar e. Her em bêjin peyva gundê bu çend kite? Bu di kite. Çima? Ji ber du tîpê dengdêr hene. Me tenê tîpeke dibe çend?
كتايك هر بيجي كفنارة أري أو بخاد الدونة أرجي كفنارة نهاجي جندي ما كفنارة أم جندي جي چندی پامپیک هاتیه؟ جي كابلو هر بيجي جا نا دا اي ما و كا ذا نا را هر بيجي جا نا دا اي ما كا ذا نا را كي دكاريش دسبيك حياة داوي بخوينه دسبيك حياة داوي سوسة بندنا كرنار بندنا كرنار بندنا كرنار جا نا دا اي ما كا ذا نا را هر بيجي جبوي تيبا جا برسيوا هنا مينا كاين وهبن اگر گوتني پیشیا بيفين جدا هبن وندكارن خازم بين زمان وندكارن برسيوا سر هنا اگر برسيوا تنبن ام داوي بينن نهاجي بلي تماشا بانن هجام گشتن داويا في وانا ياخا وانا ما يقو حمل تيبين كردينا هر تيبا كردي ام هبوكا كي سر تين زمان وي هبوكا خا دكنا بيف او بيفي ما كوش كتايا افابونا عند دكن كتا وهر كتايا كيجي دكنا تيب او تيب جي دنجن جي قرقا ما درت كافن نهاجي ام گشتن داويا في خلقي حتى خلقك دن مين خير خوشيه ده خمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي